So erizoba natayayo mu kabare konka amazina ga kabare n'amazina ga very interesting ningasha amazina marungi munonga hato umuntu agota kara pakora kuzanira mbwena hamwe nshongeje nje kuza kusharira umugeni witu abantu we yagaturana bito umugeni witu ni Dr. Peter Gatesi wahura Dr. automatically noreba mutari muntu waburisho taru wa usually nkengamba y'ibirindi kwero byabo mwene kamwakira Dr. nakushimira program yo himukira ninye nashira beti we bari kwija mu cyaro cyitu yes hate cyaro cyanyico wakora je kuba nco watandukana tugambire cyaro cyanyu no baceta bata cyaro omuruka egombora eishaza na district we bari munonga iki cyari cyo urimo turacyota kayorero kayorera abantu kandi parish yetu ni Nyabushabi parish iri muri Cyanamira sub county ubu twatucyine counties ni Ndorwa so wagamba amasaza mukaga ga Kigezi arahari mu Ndorwa rero district hatiya ni Kigezi ni Kabare so wagira ngo kigambo kayorero nkimanise ki we kuyorera ni koko okuyora echo runyankore picking collecting tinda kimanya kashanga kiriho konka ndagira nyine ndagiye abantu babarayorera y'abantu nariki icyo tindaza kushoborera cyane so Dr. ukazarwa mwaka ki kandi abazire bawona bahi kandi ukazarwa kambanze ndakugira ngo kazarwa hasera hampa nanka across ejo RC1 turageta rwenkima akari mwenkima nyingi munonga ibiro 30 okwa 8 1954 bambi nazarwa abazeire abo babareta umwami Boniface Kikafunda hamwe no mucyara we Sabina babikinamu Kikafunda abwo kuba bakabagisirwe uri kuza kuzaruka shanga abazire bagisirwe ndazarwa bakabagisirwe yes urijuka kuno region yitu akaza muri 1935 gira cyo mwe 240s so ejo momentum n'ubu turakira ku kigambo turagamba ari Protestants nayo ikakwata both religions yori mu Catholic amwe Catholic so wirobwe kwabire mu revival abantu bona bakwata karo n'abakatoliki n'abakristayo bona injiri yo kujunwa yatambura munonga so nkanyo kwenkuru wanje ariyo mu Protestant konka tata nabandi banywani be bamwe bagira ki bahusha bazamuka kunguka ba Kristo muyumbu Nyabushabi yaremeininga dominantire Protestant so nyonka kura families ziri mu both Protestants and Catholics okay yes so aba umukoko uri umwana wa katano aha bana banga mushanje okay so kazaro ryomo muri aba barutesa munonga baba muherumba nangwa no kuteta kurimu konga wari wa katano nyuko arayaruhira ratera bakararagezaho kuba shaping nenshi konganyo we nanka ubuzare kuzara kuwa kana nibwe yazara umwojo kandi uramanya nkabakiga urorenda ngo gire mu mwojo so yazara mu mwojo nabo mwojo wa kabiri uko kutetana kwe kwaba kutacyariho konka ubu narazarwa wo kubanza mabaka aramureba ariko ureje kusigirwa mu maka kuyanzeire nabandi nka extra konka yandeba ngo yampe izina ngatigize yarewe cyo kumanyisa ki aramanya ryo munyankore murateza amahembe konka ndagira umurateza n'amatu nangwa na meisho
konka kandi hariho no kuteza amatsiko so kureba ubwo umwana uzira uti mwe n'izino omukayikuru niwe yarukwiye umukayikuru niwe yari impeyire okay tata kikafunda akaba ari reserved man atarayomba munonga aragamba bike konka nawe ine life ya purpose mawe akari akakura mawe akakura nyina akafuka cyari muto ine nk'imyaka 5 then yakurira ku bugongi uko babarugunda n'abandi ba Shabane basa ko bahurizeho so yakurana nyine nkuru kwisanka imyaka nk'ikuminye so ya nyine nkuru ndagira yamwegese migani munonga then cyakabiri ba brothers beye ubwe muri ejo ubwe bwire abajungu barije umunenge umwe yabaryo uratekera abajungu undijo yaba umupolisi undijo yaba babaregura nkenamba manya barakora ki undijo yaba umumbeki so ubwo waratekera abajungu amutayayira mukumutayayira abazungu baranze kahara bakakunda so no umwe mu gihe cyicaro wajuyireho ubujaro bamuhawe tujaro barenda ngo aze no kwega konka karica yuko yigesa amahara ikabita kabireho yafwerwa so konka yaba ari umuntu yaba umuntu ahwereze wakimanye so umugurusi wawe uri gukura akabana akoramira umuci akari umuntu wa murengo cyamwana ndakura tata kari umupakazi ababa bari mu kakare kuza kutema akanyasi mu PWC which is Public Works Department kutema akachance kuza White Horse kugira ki konka graduate yija yayiga ubwo ku painting so araza kuhumura kuri tayaringa mu gukora akarye painter so inewe byombe ko byarasa kutayayira nkabutobere nari kacwekano agurika cyo college yarakore actually proper retirement akabara korera kacweka tumora abagore bemeramo ye absolutely kandi nko muhingisa wayigire byo buhingi nakunda ne by'amashomero aya muri is connected I see so uija kwazo mushomero ryari kandi watangije kuza mu ishomero nkaza mu kabwire bwa independence 1962 so rareba wa 54 jiwaje bare myaka tuna mereri kamushanga kagira ki na za kwegera mu Yumbu primary school hanyuma yitaha nasigaho rya Nyabushabi nangwa ndaza kwega iri shomero rya Nyabushabi rirye nyuma yawe ikari hakanisa haseri hariya hatecha kusugise heriya hihi kandi kantariyo mu Kristo muraterana abakristo n'abakristayo kunka shikubayo baterana habahuze barwana batungana nk'abana b'ishomero mwamubuganaga mugambo rujungu abakristo bari muri Yesu bari muri Yesu imwe muri that abandi bari muri that ko buntu nkobwe bwa bututanisaga twabugana mu varo kwimpa doctor wagambe kigambo cha orojungu rwa that kaminji goyinji bakaba rwihirehi kabaye mbashomese bw'abajungu benyini n'abajungu cyabaye mbagamba kaminji goyinji that you know ejo history tinjine munonga kunkandagirura manya kariho manya bafaransa ndagira Catholics baba barye menera abafaransa then nabara ba church missionary society nenshi nkebyo konka nabwo babaga bakigenderiro rashwa kugira ngo umutashona koko raranza baza kushoma ha Sunday bamwe barashoma misa bakagira ki then bari nabo barakora ibindi bakiriro kwabo so nyine ho idea yabya bwo kwa mukaka bumwe twatumutwariraga akatebe akakara folding ukatwara ukataha kanisa ojoro hiruka uza kushomera iwa
kuzakereza kuzakereza yes I see so waza Muyumbu primary school washomaye primary yo kubanza kabiri kashatu kana katanu mukaga nakora P7 1968 turashoma nari baratubuza subjects ibiri kubara n'urujungu ibiri zonga bitarije hati mukamtene na general paper eketari tested then. Oh really? Absolutely. So ubwo muntu wabawe ni first grade akabaye ni max zinga ubiri ni kabibiri so nyowe wakamarayo so nyowe ndijuka ndagira nkanyine igana zinga kanyine nkanshanju na munana nankagamanya na zinga igana na munana grade 2 kaya mu grade 2 kusheboneye okay for the school wa qualifying kuzo mu secondary ninga watora tinda kwa mazimaki kari grade 2 konke boneye konka ndijuka tatarampo mushije wiyara korera ubwe engineer Francis Rugunda hatari muri mbarara yanyokwe Francis Rugunda muzeya acyariho cyahurire mu myaka nkaya yayikize nkacenda yamvuga yantwara mutorere again kurondashye ishomero ryo yabaje karuturiki komba konka ko yantoire mutorere bampo umwanya konka kunagarukire nashanga tata yagire rushoroza ha seminary nabo bampira umwanya gwo kuza mu seminary St Paul seminary ukano burano yenda kuba mfada mawa kara bikunda mawa kajyo munyadini munonga arakugira to mwana anje nyehe kandi tunakugambira yagize urumwojo wewe urabe musigirwa muka so akaha inazi kuyambura azekore byara absolutely ibyarakunda munonga so waza St Paul seminary 1969 mutorere tunaza kandi ndaza mu seminary nashanga bo babare recruitingaga mu P6 so ndaza mu S1 kajoininga abantu bari nka 20 students bo bamazire yo mwaka so na double ngata even within my class hamwe no mu ishomero rya St Paul seminary ari rushoro na marari imyaka ena uriyo no umuriwe no yetebekanisa kubo muhereza wa ruhanga kutwamazire S4 baba baratwikiriza kwa applyinga even in the secular HSC hamwe na major seminary Katigondo so nyo natunga umugisha go kwa applyinga in both rero ibintu bya shamba bizaratse zeija nabansingireye ndagira ubwiza aggregates muri mukaga manya nyine yani less than 13 or 16 muri byo na ni less than 20 abo kuba subjects ina takozire munonga ni English ina nyine 6 kunke zini kaza divinity nyine nkatu za geography na 3 nsingi so Katigondo Ntare birya washaramuci bishop ya Nyeta bishop mugenzi bana baseremimana yantarira kabozi ati mwana we ati ndagira ugumizemo ibyo kwija kushoma ushona waza kuba umusacerdote uko narugayo nahikamuka tata yamanyire kunyinene yantare nareba yatandika kutimwatimu aija kundentare nango intare atiya niwo mwana washomire mukuru wanje yes we primary nayo taraje mazire bikamuteganisa ije yaza kwerisize mbuzi
yaba nyine umwana w'umuka. Okay. So tata waba ni wacwamo warabamo nagira ubwo mushya gwo kwera. So ndaza kuza Katigondo nka Apple ndagira turaza nko mu kwa kana katanu. Kanyine umutima ukagwa atandikire ku kuranza marari nko ku president agira. So naza Katigondo. Yes. Konka akakimunongo takayongereyo wagira ngo umukikuru wawe akaba nayendera kimwe ngo bomyadini. Konka shiwe nkomuntu ukaba noyenda ki. Nanyi kuna ndabikunda kuna kutwa turi n'abasosolodoti beine motoka bararyaje bajuirije nanyi kandi yarongo that line. So umuguru sumwamukiza amani umwanya gwantare baza Katigondo. Yes. Washoma y'imyaka ine. So Katigondo nahikayo twatandika kwega logic. Logic ni nko kugira ngo ubwina amaguru abiri n'imikono ibiri kandi uratambura ino bwenge uri umuntu. Ubwo uragendera amaguru abiri we n'amahembe uriyende. Logic kushobora ibindi. Twagiheza very interesting. Then twija tuza muri church history, African church history. Then twaza mu theology. Theology ruhanga riho no kwikiriza. No kwikiriza barakuganira. Then natandika kugira kandi ko twanye ko mwatwegesize logic kandi tukumuragira ngo twikirize ku faith. Watandika kugita mu ibuzo. Natandika kubita mu rubuzo. Tandika kuta mu rubuzo naza mu library nagira ki ahitamu yagire kwera. Gutara na kwa mushanje mwaka tiguraho. Kwa mushanje nagira kwakura aho tamu yo kubanza. Nareba nti byangumira. So nazo wa rector bakabara mweta Paul Karanda. Nangwa kaheza yabaho Bishop Fort Portal na even na Karamoja actually. Na Fort Portal yahumura. Bitebi byangumira. Ati bita. Tikora shongu tindayireba ndazakadara ku defending ibintu bya face bya tubyanyanguhira munyirire bindakwata nkagira ki. Ati wakitekereza ati atoke. Box najegura. Ahiya niza zire mu basa ahiya najire hari butobere hari ahi ndagira wa connectingira na nanka natandika kwetekanisa bo mukandaza kubagambira ati Kuko already yashemerirwe namango umwana wubwire butaro bwa hari nabo mfather hati yo box watita mutoriyo nota nataha kandi natahira kimwe banyakira bimwe tindabijuka gihabwo ko hawiriho mwanya konka ndagira mu bufunze ko nabashobororere tabaho debate tagira wantonganiza bambi barakakwetegereza kuntegereza nawe nama kandi kumanya nkamanye maririza kanyine ntaramanya y'icyaza konka ndagira nkabuza aho ntarete namara naburize ncyija nariki bagira ngo ukiririrwe twagira mu kwa mushanju abandi bahumurukire hano kwa kana katanu tukibakwata bene watora cyabahuci namaririza kanyine ho munyanyazi aramweta Meresi nawe inko kuyahutukiremo arakora mu kabaruko mu administration ya barakundana n'aba Ministry of Education akari umucyara baramweta umucyara Munabi acyariho ari rukungiri ivani we yabira ari headmaster Butabere bandondera aho kwegesa kandi hati yashi tokiza muhaya imyezi tukiri mu tamu so imyezi iri mu kwa 8 mwende 10 bano upakasi bano upakasi okay
so wazankora babanza banta hanyuma hampa muri Mparo Cyanga primary school urashokeri girls okay akabox kanje nkeyugwire twatwineho umukozi akanye gusa nahikaho ngutera umwanya mutima ntekerezaga wagenda n'ibintu byawe takatungire na mwanya ntekerezaga ngari bakaranza ngo umuje no mu Kristo yes konkebye n'abandi cyangwa keri y'abakristayo nahati batina kojo kakakaturiki eshayona nakarabyo mwinji egumire so icyo mugisha baheza hakatariho simu nenshi baheza bagira ngo kare zabucundura so bucundura n'ikindi kisoze nyuma uko kashambya besikare box yawe kijine n'umusarifu n'umusarifu nkagira umujo twatwine umujo aratukorera muka yari nanye ukabaye bakuye mu mwanya arya heru n'ibindi so twaza Kitojo nayo ryo Protestant school ko kabundagira baragira ubu n'umuto wo kwegesa bene shotege aba master banyakira okay and I think this n'kintu kimwe cyanyambire mu kukura kwanje abuko nkaza mu kwegesa nayegesa and I think icyo cyayureka ndakunda kwegesa rero in the process ndaronda umwanya gwa hire for next year kunagire kigeze high school arashobora ngo urigire mu seminari ngo niwe twutegereze yo the control result was a Protestant mu haya bakaba bararonda admission y'abana babasingirije headmaster Kari Martin w'umujungu Britain yampa umwanya right away mu kwegesa ndaza kumara no kwegesa kanamanyire mu nyino mwana so Kigezi high school ne shangwa urukungiri kabari ni kabari ni wasirani yo Rugarameri so wagamba Rushoroza Catholic I see Rugarama najishka Kigezi high school it's one of our first schools mixed school yes mixed Konkata Kagirigeza high school katumare Kitojo primary school 74 umwaka guraho idamini yashaba ngo buri school yohereze ba teachers babiri kuza kwega gymnastics by abakoreani North Korea ndagira so kuza kuronda teachers babiri from Kitojo bo kuzaye headmaster George Kachebo naho yampikinga in those so toranza ngufokini zanje zatandika kunanka so ahihi nakore twaza Kampala okay baturaza in the present day Rohana muri Kamwocha zini twatandika kwega gymnastics mukamta kwitaga kushora ihanga tukazishomera mu mpa cyamara ubwire burukwingana kimwe ku training zikaziri some weeks it wasn't a long time so kukora biri ngwenuke bisa size kenshi konka group yanje ukora kore kitabo twazana kivumwe ubu oyine kitabo ngweno kigura nkabatiya kigira mwena muri line mwene kitabo mwigura nka page rashana haza honke bigambe byazaho muri muzirizi na nkeje pavilions that was the exercise that we did there twaheza nei hamwenchi one apart from your experience ka allowance ka savings bakamba baherezana nakasente so wayino mushara gwawe konkava bayamba nakasente my first watch ya Oris twa Chesha twire kigece tengo ka radio manyaka babara keta neki or something so narugayo n'ibintu byawe no tunure have you been in Kampala but yo Kampala ko uragireyo kana arabireyo kare
tucyari mu seminary kwega kusha muri nkabarara no first wa 1970 mu year 2 second senior 2 ameshuganye gakaga atandikira kurwa so nkazayo kuguregira huri then twagarukayo nko mu S3 waraga kabare wahingura district zone waza Kampala gurebera huri abwo kuba nankeja baba ariyo Covin and Rafikin hehe na Uganda House kuno yo kuruta tayine yo nankeja be ba doctors bamisho. So one of the priests had to drive me all the way to Kampala. Nangwa twararira Kamengo aho ha parish yahasera aho. Then yensa kare twahikayo naza banchebera barashanga nyine short sight. Nagurira huri. My first glasses 1970. I see. So mbwen hati umurundo gwa kabiri wagaruka Kampala ugira gwa kabiri twazayo nko mu S3 ndagira twaza Jinja Naitiri Jinja na Buruwe ndayishukana ibyo bikure bitwarebire yo tindamanye kinde kisasa kwa twarebire ibyo excursion muri he kumara secondary school. Okay, so wagaruka waheza training hati wijo guzire shaha uguzire radio wagaruka workstation konkebiro kuyisubiraho. Yes, ngeze school kuzamuhaye so kashomesayo third term yo kashomesayo third term na first term abwo kuba gymnastics orasho twatura prepare ingira ndagira independence alini ndagira kare ijuka 25th January. I think ndagira niyo mikoro yo mu na Kivubo stadium twaturaza. So waza Kigezi high school washome imyaka yawe wajimara ya eribo wato now takajimazi naza Gezi high school kushoma biology, chemistry na geography. Tata yahurira ngo njire kushoma science tiyaye tombito Petero ujire Kigezi high school kushoma science kuturora mu science baragigwa ubwo n'umuntu taragire mu ishomero akara wangu science abo kushoma babarondaho gwera nguti baragihikaga. So nabona nayo nagisingaje ndagira nka geography nke ya munke B, chemistry ndagira C na biology C. So nkabisingaje. So still nawe ya ati ya wajika kukira icyo kizamusha tata nacu so ikigambo cyane reba mu kikatini mweshonga pa so kuwa akampa babira no kumpa babira tsambure ati bwa nyuma yo kushanga kozuroti watora. So makirire bampa admission ya agriculture. Agriculture, koshomere chemistry, biology na geography. Kwa zama kere ba agriculture. Yes. Ukabishanga byakwatagana bitara. Well uramanya ubwitu cyari bato. Routine distinctions nyingi. Ndamanya bakabona tukira ngo shome science kuko president Museveni arazihagira. So nitukuba birabo singireje nyine yenda ngo kore science. Kushandagira katima kamwe kakahina kakangire muko kugira ngo kushoma ngo bwa doctor bw'abantu. Kushana bw'icyo bampeyire nagwe natambura naco abwo kubwo urugaga kunora mangu wagira degree ibyawe birabyatereye. So kuba mpeyire ejo nawe najya kize mikonere wachoma makerere wachize 76 78 na 79 warshire waza konkora mu bitakarugireyo 76 uri fresh ati we Israel baridingire entebe ya poti tibwobwe habiriho bucomba burombo bwo kurwanisa mini bamwe tibwe tabana mini yabira limited ni mico
so turija bose kuja kuri aho za Black Tuesday enki zirayo za strike. So it wasn't a smooth one. It wasn't a smooth finishing. Kandi 79 turijukana bweti bwe liberation nayo yo kubanza nabwo yarije. So turaza kumara semester za saba zikazatandikire kutera side ya Makerere. Konka nyine twahirwa twaheza nahirwa nabomwe abasingireje kandi Makerere yabirere itaga abantu bo kuzaha staff yije bakutware tibaenda kuntwara bitu. So April 10th yari tubwe tamina taruga munuye kabanyowe namanyire mudaza kuguma Makerere kandi natungire room ni kabanyoro ha University Farm. So urwo ruzambira rwa I mean change of leadership nkaba nabwina ho kushaka bitangwe wagumayo ninga urutaro kurwaho wisha twazayo mu rutaro. Then habwo kuba kanaguma kubaha staff naguma kuri ndi staff program naguma kabanya saba kozi tumara tunjiro kumwateganisibwa mwagumiza mu imirimo no harabo rutarundo gendo misho konka mwagumiza mu. So uramanya April 10th 79 urutaro kugumiza mu rukagumiza muri raza mu north ababona bwine naba decidingire kuwalkinga kuza wabo niho friend wanje akari former assistant commissioner aruganya bushabi kunuya Felix niyo mugenyi wakatambura aramanye kubyabire. So nyoka yirwitse twaza kabanyoro twagumayo. So kampari kakiriyaringa jo ibindi twaguma turabihurira mu hari radio. Okay, so rutaro rwargaho rwahwa rutaro rwahwa bihangari yagarko gutebekanyise. So turugaga kabanyoro tureja kwegesa abandi. So aho mpawa bwo kugira diguremwe wabaga teaching assistant urayamba ba professor mu kwegesa. Konka habweki egendererwa yo kuongera ha staff kandi no kumanga urutaro kurwahwire development partners programs zababara yamba university bagiraho za scholarships z'abantu zo kuza kwega. So very early nchayigesa habaho scholarship ya Ford Foundation. So head wa department Dr. David Kazungu no musoga bamwe mukama kamutwara yanyeta yagira ati twatungire scholarship ya Ford Foundation barabasa kuza kushomera America barabasa kuza kushomera Illinois University nari Massachusetts nari Michigan State University. So twahandika in those three universities habwo kugira muze kushomera yo masters. Mubwiro bwo kuhandika habaho na graduation twahirwa mini ya agenda abandi bakabara ba degrees barazitaye kwa ba mini twahirwitwe rureyija yarugaho. So nywe degree yanjye nagiriye kwa Binaisa 79 ndagera mu August. Ale 1980 natandika kutunga kugarukwamo university yayanguhire kugarukwamo ni Michigan State University. Bampa scholarship Ford Foundation yabari yaranshashurira university ari yempera admission. So June
June 6th 1980 nibwo nanyuza mu ndege kuza Burayi. Akadege kake kaba ariko kanyiha Entebbe kuza Nairobi. Hene binanda za kwakirirayo Ford Foundation yo babine za offices. So kabanza mu kadege kake nangobwe platform ya airport abantu bakabara basa kuranza indege noragizamo. So abazere banje babizire baranza natambura banshendekeize habaho kakajura kakarenda kugwa nazayo naza mu kadege keija keiruka kananka katwaranga abantu mukabanganye maybe nkei 10 mukaga kake. Yes. So kaza mu mwanya tata yakareba karenga ngo meisha kaguma gategize mu mwanya. Yes. Barashayina n'abarajya ngo ubundi arasa kubahagira tikabura warenyonyi yarengerayo uwo mwiguru pe mwiguru hagera ndabona hina muyagambira ati ndagira nyo kundifa ati mutasi wa muragenda Petero ngo wagenda ati muzika akareba warenga buzima. So yamayataka ako katwara mutabano wanje wahika Nairobi watembea enyonyi naika Nairobi nyine natunga documents zinande taga ndagira uburyo kariyo narakara wensi ko kugendana then natemba Sabena Airlines kuza America. Washanga hari abo kwakira wabitwazo utakwashiriyo nahirwa nashangayo umuntu antegereza hariho Muhara Sise Katerega akari mu Dati University yanyakira nawe baka akaine sponsorship ya Ford ninga tindejuka we sponsorship ko yagitungire konka kari yarashomerayo yija then bantwara university keineho nkokora amakerere beine guest house nari ndagira nambarara bagine hariho nka hoteli mwene babandizo yanta. Then from there nabona kuza mu process yo kugera full admission. Ndaza kugenda hine bizame biwaratekwa gukora. One of them barageta TOEFL test of English as a foreign language TOEFL. So urashani yo kizame inanda banza kubanza nananga kugira ngo bamanye ngo umwiraguru ngoramanye ngo ruzungu araza kurubasa. So niyo test yo kubanza inagiremo. So nejana za office barageta ari African Studies Center naikamu harimo umusheja ari partially blind. So twatandika kuganira ko turaganira I think how are you? I'm fine sir. Where do you come from? I'm from Uganda. Then I think did you speak English and what? I said that's all I know. From primary one we are taught in English. So yambuze bintu bingi yamba pass. Wow. I didn't have to go to do an exam. Koreka akaganira niwe yari boruko urujungu nirwe nandamanya. Okay. So echo cha yanguha ku processinga kwanjura kuza mu university kushoma masters. Kushoma masters. Masters wo muri ki? Agriculture economics. Still. Barampa igi scholarship bakaba barena mushome agriculture economics with a specialization in livestock economics. Twatwineho Professor Nsubuga nangwa akabaho minister mubwire bwa rure kake niwe yari nka livestock economics mu Makerere. So bakaba barenja mu nyongerere
arebye ibyagurika economics so washoma masters nashoma masters cyama rero ubwire burwenga naki mu mwaka imyaka ibiri ntakagimazire natimwatimwe tuni wayizire kunuya uramanya 81 tugira ki uramanya bya biri mu Uganda imagining chaos turizi nkagenda 80 umwaka gutakahoyire mwaza mu bururu mwabutonganiramo there of course binankarure yagenzire sebu wabeno burumba bikabitari birungi zikabitano ziratora aha wenshonga y'ubwire twabasa kwenderera izoba ogwenu yari umujeni wetu Dr. Peter Ngatitisi twamushanga umukayo muri kabari haza esabitero kwisha kama yabatfira umugisha ahitwa kwenderera izoba Gerard Katsali Prevence tubendeze birungi bwonka kandi porogaramu y'abahindukire nebereho buri izoba rya sande shanye na jesu igaruka mu wa kabiri mu kagabo wenda kuba waferwa bimwe ubundi wacanga hagati